among other things, also include infrastructure humanitarian classrooms. To bend the kunde goendo koregi transition marbe mayo ma ok bi ketho. Judith Omondi, Ramogi TV. Wamedo dhi nyime nyako Ramogi piny owacho osechako nonro mar menyo joreg mogo ma osebed kapando mokuon manengone ne odwok piny. Jatend migawo mar pur Peter Munya wacho ni moko kuom johala ma piny owacho osebed kachulo mondo us ofuko kila ariyo mar mogo $100 osebed kapando mwandu no kata bed ni osechulgi. Munya ni wuoyo e gwenge ma Kerugoya kama ne owacho ni mibadhi ema koro geng'o ne oganda jo Kenya fungruok mar yudo yot e gwenyo kuon. Haijafika hapa ya 100. Hapa kwa ndugu Kerugoya hakuna. Ni hawa mila wanatuchezea. Kwa sababu sisi tumewalipa, pesa iko tunawalipa kila siku, na kunao wanataka kuificha. Saa hii uchunguzi inaendelea kwa ofisi yangu kuona nani ameficha hiyo unga ndio iwafikie. Because pesa iliwekwa na wanalipwa. Kwa nini wanaendelea kuwalipisha pesa nyingi? Hiyo tutawachukulia hatua wale wameiweka. Na kesho mimi nitakuwa nikizunguka kuona ni wapi. Kesho tufanye kazi nyingine. Kisumu kaka unyalo paro kane wakao loch 2017 ne wayudo ka Kisumu ne rach kabisa, dongruok duto ne ochung. Ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni. Waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge atamalo 75, taka makachok wasegolo duto te. Kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny. Wasebero sekta mar sombo nyithindo chakre ECD kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable. Scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo $609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwayi mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar aboro. Wasetimo wadok timo. Kura yangu ndio jibu langu. Wewe utajipanga? Mtasaidikaje na serikali hii mpya? Hujui, imagine tutapewa tax break holiday kwa health. This time, si ndo kusema. Sure. Kweli, baba anatujenga. Inaonekana siku hiyo itabidi kulala ni mapema. Teke. Mapema? Inawezekana. Kabisa. Sawa. Lazima nipige. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mimi lazima nipige kura. Kura yangu ndio itanipatia chakula. Kura yangu ndio maisha yangu. Kura yangu ndio jibu langu. Kura yetu itaboresha maisha ya watoto wetu. Lazima nipige. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue.
Wadonje weche mag tuke nyakwaro mogi tim Kenya matugo mar